Showing moi abigwa home bihabirum. You know masisiminan hana na wot kyong ilatet gongwende wurura sangal injilo wenen mut na bi rashmut na wot wong ta bi rashmut na wot wong ta sangal ije. Masisimindan yingen Chaya sepchak the wot biha ajam na wurura bi rashmut na wur wok in tamen. Hi mesengo masike hanar iba kon simi nabi rashmut gongwende wuru durayan simi akareme ila gwat sere yani Pwol na wot bare mot biha minomo yewe wurururu yina fom wurururu yina berangne wurururu yina pepyak kusere na balak ken turuk na ra isya wurin bang na wurura pende ajam na wurura na bi rashmut inkon polos na yen yaga no masisimi na wurutok jero ya si behelek wet kuma si rosol hora biha uru yinyek kuru rarara fomo nan siteng yaga jende Rwash mo isimi na Pwol na hu na yol yisogo wet masisimi yingen sere yina si Pwol na bimin ku Rwash mo asisimi na so numu urome wet ku chow rehwa si wong sang biving wet sere Rwash mo asisimi na so vasal mo sere hwasi ngaswe wet urome wet tiga na ngas masisimi na wot tok wo sere wo ibiduk bihal wa rangsal bi haho sere kwa de Rwash me iso vasal me kaye jeng sere kwa ngaswe wet ku Rwash me iso vasal me kaye jeng ise kwa wanem bang na rohe mo bitang he cancer vasal na hivwe isem bang na yiri ro vasal hane hivo kwa mo yaga no masisimi na wuri nyek ibagwane masisimi na hangan sere yina si ra jogo ile gwat na Rwash mo jamdi ni Pwol na bimin sere Rwash mo asisimi na te vome inuyel mo urome wet yaga ipierwa yene de bare biha bi tunis ye de yite bi rash piak ye ni beran sere kwa tok Pwol na Rwash wet kubi gomchen ikwele hen kudi na televogi beje yaga no biha wuru yinyek ku wuru kaba lo wene mot wuru kaba bi rashmut na chitchak ibeje yukwelen hot na wodi vomot wuru lashe wene mot wet wuru yibam dipende gubog rwang dare gwa hawet gubog rwang gwa ye kwa de avok ni titeng iyong lome na hita na hiserado hu tonwa ilashe ke iwe na lome na vome masira won wogo wot biha birum wuru rayirin tonna ne wet dagwi aselehot pepyak yase de miti ha sere motive inje wochak kumigwe ha ilatet pero yina rong bi rash masike be yin na nu ha mohimin mafeng pyak yaga jengmin dagwi arasele yini bare na ni rame ilala home hi Facebook E-Dagwi world yini rame yaga ni rara sesem basa na ha lo na ha wenen na pieti di tu de mi gangas kuini ton rame ilala home hi YouTube yaga ihene arong mi gangas pie di tu dagwi asele hot misimi hina bigwa home biha se matinve mafeng pyak